Htio bi se zahvaliti Stefan Carin 3 koji je nacrtao ovaj predivni fanart. Dakle, tu sam ja, Stefan Carin 3, u sredini je on i jedan naš drug. Slubajte ga i molim vas posjetite Luka for you, Superhero Gamer i Stefan Carin 3. Oni su super carevi for you. Pozdrav ljudi, dobrodošli na ovaj video, danas ćemo raditi vlog. Ok ljudi, ovo će da bude malo veće prepreke. Ajde Milane. Ajde! Skres. Ja sam odmah iza tebe, ajde. Ja sam zadnji. Ajde. I ostavit ću link na kanal. Kao što vidite, sad ću moći. Požuri! Ne mogu, Zara, 1, 3, Ajde. Ajde još pošto. Kao što vidite, tako, ajde, uđi. Sad, ajde. Ajde, ja te pridržavam. Tako. A tamo možeš da... I ušli su. Idete. Ajde. Ja sam malo težak, kao svoje govno. Kako izbudim? Pazite samo na šta. Koliko kovaca. I ljudi, ajde da istražimo sad ovu mračnu pećinu koju zovemo stara škola. Dakle, kao što vidite, ima svetla. O, šta je ovo? Da. I ajde da pričamo, na primjer, šta bi ovo trebalo da bude pre 100 godina. Ovo bi trebalo da bude neka kancelarija. Nije mi niko rekao, ali bi se treba staviti. Da. Možda direktor? Možda da direktor. Ja ne idem tamo u rekao. Vidite ovo ljudi. Može za motu pačavu kao što znam. Vidite sada. Što tamo stoji? What a hell oh my god. Ljudi, ovdje je malo mračno. Bicikla. Evo, pivo. Ljudi, ovdje sranja, sve živo sranja. Pa pogledaj, kako tamo. Trebamo teći raditi. Ujebote! Jao, nisam... Ljudi, šta došli? Ovdje su mnogo stari ljudi. Trebamo se naključiti flashlight po nama. Ono što ste vidjeli, ono kao, ne, male sličice, to kad smo ja i Milan bili, nismo baš mnogo primetili. Ono kad smo tamo prolazili, ja nisam ono primetila. Ono što je bilo na onoj slici mi kao odbor što reći, to su bili raniji učitelji, nastavnici i to je to. I ljudi, ja mislim da ovo je bilo onako baš creepy. Ako želite da se bornemo gore, samo lajkujte klip i pišite dole u komentarima. I Da, ako hoćete da se popnemo gore, Na krov, skroz gore tamo. možete da lajkujte klip naravno. I to je bilo to. Bye girl!